Što se tiče te interesne grupe koja je bila uključena u aktivnosti Bošnjačke demokratske zajednice i bila dio jedne projekcije i trasiranja ovog puta, vrlo često vršeći pritiske da moja izlaganja, moji nastupi, moje djelovanje treba da bude fanatičnije, radikalnije i da jedino na takav način možemo zadobiti težinu u javnosti. I upravo iz razloga određenih interesa ta skupina se odvažila da počini puč u Bošnjačkoj demokratskoj zajednici, ali, nažalost, sve poteze koje su povukli i sve ono što su uradili nije im dalo nikakav rezultat. S ponosom mogu da kažem da nikada nisam nigdje tražio niti uzeo jedan jedini euro od dijaspore. Da li je neko zloupotrebljavao ime Bošnjačke demokratske zajednice ili ne, ja saznanja o tome nemam, ali deklarativno tvrdim da Bošnjačka demokratska zajednica se takvim aktivnostima nije bavila i cijela naša strategija polaže na tome da smo mi ti koji trebaju davati narodu, a ne oni koji od njega trebaju uzimati